Baba umthandazo wesabatha imini yesabatha mayibenhle kwabangcwele Baba cela umfundisi Mchunu wasenquthu angilekelele ngomthandazo amen. Ngiyakhumbula enkumbulweni kufika ubaba uThingo lenkosazana luqala ukufika ngizama ukuzibongela nje nami ngibongele obaba bakithi ngoba nakhona lapho ngangikhona njengoba nalapha ngisekhona bathi ngakusasa ekseni kade fika ngezolo eqala ukufika angikhohlwa leyo nto wayesebiza abafundisi bonke ababekhona ngaleso sikhathi ikakhulukazi abafundisi laba abanye abangasekho lapha phakathi abanye sebeshonile wathi bafundisi ngicela yini ngichazele ukuthi kambe abantu mabekuvezela inhliziyo yabo yokukuthanda yini ofuna ukwenza leyona ngoba labantu bala baveza uthando ukuthi uNkulunkulu bamthanda ngana baphendula abathwathi baba konke kukuwe ayikho into esingayisho thina yonke into wena ofuna ukuyibona ngoba konke kukuwe kwaphendula umfundisi ongasekho la nongasekho futhi emhlabeni okwakumthetho wayesethula ayisethi kambe inkosi inyanga yezulu yathi abantu umuntu udalela ukuphila isikhathi esingakanani emhlabeni angicela kuye umfundisi loyo nabanye futhi ababekhona nentanda futhi khona abasekhona wayesethi ke kambe inkosi inyanga yezulu yathi umuntu ufuneka aphile kangakanani emhlabeni waphendula lo waphendula wathi baba umuntu ufuna aphile amashumi 7 eminyaka kodwa mase kwamashumi 9 so sekuyibonus wayesethi laba nithi angibanikeni abenze lokhu waphendula lo waphendula wathi baba konke kukuwe wayesethi ngibanika 100 years bephile emhlabeni ngenxa ukuthi ngangikhona kulelo daba ngabe sengiqoqa abafowethu sasisebenza nabo ngaleso sikhathi ngathi nisizwile yini isibusise sesitholile ngoba kuyasetshenzwa nje eManazaretha la kodwa kuba khona abantu abaphambili abafuna bephiwe isibindi nesokhokha nabephiwe lokho abanako bebe nesibindi impela becimeze nje bebheke phambili bengacabangi lutho becabanga nje uNkulunkulu kuphela kodwa nawe wangoqa nje kukhona okukhona nawe nakuthiwa khisho 200 kodwa wena ubuhola ngaphezulu kwalabantu nawe ukhipha 200 uyaganga ngoba uNkulunkulu yena okwenza ukuthi la usebenza khona uthola into engaphezulu kwabanye kungani pho wena mangabe sekuthiwa khisho 200 nawe ukhipha 200 ngempela kodwa uzazi kahle ukuthi labantu bepesheni bathola 200 nawe ukhipha 200 kodwa ukhona more than 20,000 ngenyanga ukhona omunye nje esathi sisemzimoya wanikela angazi umkhona nje uzayikhumbula lo nkulumo engimchaza wanikela ubaba esemzimo uThingo wathi baba ngicela ungiphe inhlanhla yemali ngangisemva kwakhe ngayilalela nje inkulumo wayesethi uzoyenzani imali wasethi ukuchokheka wayesethi uzokwakumuza kaShembe akwangavuma nakhona phumelele angilalele wafuna ukuvuma kodwa yavuma isivuma kanjani sokuthi edlulisa wayesethi baba masinye baba wasezulwini uhlakaniphe kakhulu asethi Nkosi kubusisa obembona ukuthi uyabambe kuzo zonke lezi zinto kodwa amandla akhe ayekhona ngaleso sikhathi kodwa ngawabona ehla kancane ngiyabona manje ukuthi ayawasahambi kahle ngiyacabangela nje ukuthi kazi kwameka kanjani kodwa ngizama ukuthi eManazaretha uNkulunkulu uma esethi akwenziwe into ufuna siyenzeni ngokuyithanda amen ngizama ukuhlehlela lapha ekuthenini kula 100 years esaphiwa wona ngiyangibona nje abantu bethu bafuna ukungizama abanye ithi njengoba
Ngisephakathi nendawo ngakule minyaka. Ume kanjani lapha? Ngase ngihlehlele insizweni esasinazo isikhathi esasiphambili. Abafowethu yabona ke kuze be right. Lo muzi lo ngoba kuthiwa muhle. Asenzeni ukuthi impela siwenze kokaNkuluNkulu kungaba wethu sawu remote. Sikhiphe enhlizweni zethu. Sivele simnike impela sithi baba nanku umuzi bese sahlehla. Sihlale le la sihlala khona. Amen. Sabe sasondela kuwo ngoba phela uma uphi umuntu into nawuphinda futhi ukhulumise kuye yakhe kodwa le nto. Ngathi ke yabona leminyaka e100 esiphiwe yona. Sizoyiqeda kodwa masiphathe kahle isanganqamuka. Uma sihlulekile uhamba kahle kule minyaka ebesiphiwe yona. Asibanga nayo inhlanhla ukuthi sikwazi ukuhamba kahle kwaze kwafika la sesikhona kodwa siyacela ke ukuthi uNkulunkulu asithethelele noma kunjalo. Amen. Kodwa ke ngiyacela ubaba uNyazi wezulu ekhona phambi kwami namakhosi alelizwe ukuthi uNkulunkulu ayiqede le mpi ekhona ezweni lakithi ayiqede emoyeni. Ngoba yaqala emoyeni ngayibona iqala emoyeni ngoba ku 1999. Ngakaba mfundisi ngihlalela le emuva. Futhi mina ngidalwe nginamahloni manazaretha. Lamahloni aqedwe nje ukuba uhlala isandla phezulu kwekhanda lami. uNkulunkulu wasengidala kabusha. Ngake umuntu onamahloni lawa nje ngathi nangingawachaza udumala. Ngake umuntu osalayo nje nabantu uyazi unkosikazi wami lomdala. Owangithola impela ngiselozo sididithe sinjalo. Laba abaye bathole sengithe ukuba ngconywana. Uyazi amahloni ngangenawo amakhosi. Ngikhumbula ngiqala ukuye eGoli ngifuna ukungena lapho nje ukuthi uNkulunkulu uyamdala umuntu esemdala amdale kabusha. Lo uNkulunkulu akashula lutho eNazaretha. Mina ngidalwe nje kabusha ngize ngiyibuza uhamba kanjani mabusha. Ngagcina sengikhuluma kangaka. La umuntu othulayo nje. Osaba nokuvela nje okuveza ikhanda kubantu engathi nginesicinge naso ngemuhle nginje ngangihleka lezansuku. Uthi ngelinye ilanga ngiqala ukuye eGoli ngifuna ukuvezela amahloni ukuthi uNkulunkulu angishintshe ngiqala nje ukuye eGoli fica abafowethu abadala abazi abafowethu ngingakasondi ngikhuluma isikhathi ngingakasondi ngiya mawe usuka la sasifikele emahostel khona insizwa ngakithi nje endala ke bese ngifika ikhokhela imoto ngiyaqala nqa ukuye eGoli ikhokhele le moto hayi ngithule nje ngihlezi lapho bese awuzolala kodwa la uzolala lapha ngihlala khona elokishini ekuthiwa kusePhiri Phiri kanti kovela indaba lapha enkulu kulamahloni ami hayi bengithatheke befike kuseduze nje bayosela londa ngihambe ngenyawo ngize ngiyofika khona nemthwala yami ngihlale ke kulo ndlu le bese tinali ikamelo zolala kulo ngifuna ukuya kulamahloni enginawo kanti uvote nabantu abathile bayangibona ukuthi ngiyinhlobo enamahloni lawa amabi hayi la kwakhwalala nje ngesikhathi sokulala ngo9 betuzalala la kulombhede hayi ngikhumule ke ngilale wasavele ngena nje intokazi ifakwa yibo inomzimba isidudla ajuluke endlini eNazaretha ngajuluka impela ngezwe ngijuluka ngakwaniluma amakhwapha yangena yasivala futhi ingena lisigqoka ingubo zokulala yayisikhiya futhi eminyango ngoba kuvela ikhiya ayiphethe sponge imbhede emunye le ndlini ngavuka makhona ngahlala ngezinga ngoba phela mina ngumuntu phela wesizulu ngiqhamuke emakhaya nginamahloni nginjalo nje yathi qha ugesi ngathi kusho cha yayisithi uthi kuyali ngashendela ke ngathi ngase ngaya ngasodongweni yangena ke la eduze ke sabamba inomcamelo wayo ngathi hayi muthi imicamelo mbili nje bekwa ibiveli yaziwa lento weNazaretha
ngayiflathela kwaze kwasa uma inyakaza ngathi sorry lolo suku ngeke ngulukhohle ngoba impilo yami laphatheka kabi nje ukuba ngaze ngimdala kangaka ngayina lesifo ekseze ngangoshona okoza ngifile eqondeni kodwa kuyosani mphulu uyanyakaza lo muntu uyakhushuza athula uba kuthiwa ngase ngijayele le ndawo ngangophuma nje ngihambele ngiyele kwenye indawo ngizama ukuthi uNkulunkulu lo wena wethu maNazaretha uyamshintsha umuntu senginakho namhlanje sengikwazi ukukhuluma nabantu abangapheka 1000 amen kodwa ngiyacela ke maNazaretha uNkulunkulu ake sisize aqedele lempi ngayibona ngo1999 emoyeni ngayibona ngihlala lapha emuva ngabona siselinda ngabona kudilika into phezulu lapha iqhamuke emafini lento yafike yavuleka la yafika angiyikhanda inhlabathi engathi njengoba ubona izipho lezi zelento le excavator yavele yavula lento yazithi ngci yathatha nenhlabathi nesicephu yangithatha ngiphakamisa lento yangikhambisa ngase ngumshumayeli yangikhambisa phezulu kwabavangeli afika ngibeka kubafundisi sengithi angixoxe ngaphela sengaba we kodwa ngayifihla ngaze ngathula amen